Mulai panas nih cocok. Melihat tanaman ya di bawah gunung. Mulai tunas kedua lur. Bertani di pegunungan seperti ini. Kelar. Kelar. Nah ya, embo. Oke ora sah. Ikarmu. Aduh. Ngarit bolo. Sambil tanam cabai. Suasananya panas gila nih. Aduh. Jangan ngeri. Ada sisa-sisa porang di sini. Satu batang. Alah. Isinya jan jembrung-jembrung. Ini bola. Nek paimen mulai san. Jagungnya kuning. Kemunculan orang bibit katak. Aduh, panasnya cocok. Piye iki? Seleksi alam iki. Mbuh nek ndak lolos iki anune. Tandurane hancur.